سر وان هردو مجاران تماشاوان برز ما میوانداریا برز عدنان مصطفى اندام دسته روشکاریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدک سکریه کلوی داری ل استودیو بمرا آماده برز دمتا باش به سپاس جبو بش داربوناته دست بی که ده بحثا دور پیچ کرنا هر دو تاخین الحلبه اشرفی و شیخ مسعود بکن شکنگی و اف دور پیچ هیا رئيس وسلاف جوارا و کارمند دوارا و هر واج آرکرا و تماشاوان و گهدارا راستی ابدم که شغلی تدی بریوه ترکیه مخططه خواهبی مناطق کردیه چل جزیره به چل کوبانه به تل رفعت به ورنا يعني نوع كيج هجموك عسكري تدي بطيارات دست بيكر وعلى اساس بجاهيجي تيكافي تدي موقفي دولي هات معارض بجوي تشتيرات طبعا اسباب هنا ندعي ام زيادات ببين ابا نتيجه فشل هات تدي عالمك ضدي و سكني وانا تشتي خوات پشتی ترکیه قرار بر و بجاهیه آنو بجنینه حتی دما مناسب افدمك مهلتك دا حكومتي سوريا يعني ابا ليسكك استخباراتيه جحفتوك وفرضا دا دست بيبيع بهم اتفاق بدني بري استخبارات تركيا واستخبارات سوريا ده هيا جبر ضغطك الاداره بكن او بتهديد عسكري وانجي دور بيش دينا سر ويد حارتنا هي كان الوي داري ويد دور بيش بكي زيادتر لتدر دن كان بكي يعني اتفاقك من بري حكومات حرت حكومات ده هيا تا استنگيه چه بكن يعني چه دخوازن رژیم چش پیدا دخوازن رژیم پیدا دخوازه وک مسئله تسلیم و استلام چو تجمع تسلیم برده بیت المفجر يعني بيجي هر دو تاخذ في فجرن طبعا دبي وك انه كوبانيا بقرة انه نظام وارتيك هذا يعني ابا خواستكا تركايز نظام سوري اگر تنيل ابا جاهي تيك هم دبيت چارەسەری کەژمەڕە بۆن ببینێ حکومەتی دخوازێ وێ چارەسەریە بجبهێنێ ئەف دوورپێش دینەوەی وێ دەرێ لێ di mes'elê dûrpêçê bi netîcê kesê medenî kesê fuqara ew temen dide yanî aniha hirû min bi eşrefiyê re deng kir min bi şêx Mexsûd re deng kir yanî rûyê guhincara rûyê çar pênc sîtêr mazût berdidin ew mazût ji ber فرنا نين وجبر مستشفى دارا برددن اللي بنفس الوقت تهري حرب كريجي بر يعني دماغ يعني مرو هنجارو شكوك بمرو تشيل بريز تبحثا بيجن سوتا منيكر هن آلي هنجي در دبيجن كو اف ناكوكي جبر ناكوكين ابورين نافرا بيدو ورجيم ده نخاصن لسر سوتا منيه ناكوكين وها هنا از دبيم ابناکوکیش کافن دهانه نه هرو چی بیه ابناکوکیش برده تدی وقصه چون مفاوضات و حوارات و حکومت سوریه را چل دبن اشرافی روسی دال حمیم روی نشتن چون لشامه و فود روی نشتن نگشتن اب ناکوکیانش برده هانه نیو برای حرد کادا ل چرا اب دمه ده هات میدانه حتی او ناکوکی یعنی هنجارا تشتن تی بردلی مرا عجب کسن جی اداره جی هنه به واتشتیرانه جبر يعني وقتی اب بترول درباز تاقی شیخ مسعود و اشرفیه دبه 4 سیترن 5 سیتر هر دو سه رو ام بین درباز دبه یه فرنا و یه مستشفى درا چرا هيا حرب فروتان يعني کی لسر واب کی وای تسلیم دبه تا هر حرب کره به حفظ حزری هيا بس خير اي واكيد انتنا خير ارزان تنا برز عدنان يعني افنا كوكي ام بيجن راستيا فينا كوكي چیه رژیم هر دو تاخ دور پیچ کرنه پیدایش دبیجه اگر او دور پیچ کرن بردوام به اوی چارگوشه اولکاری مربع الامنی لقامش لو حسکه دور پیچ بکن بیگمان ابنا جاره که هر دمه که ده اوها شرو ام بیجه ناکو کی درد کفن و جاره یعنی شانویه که راستیه که چیه؟ والله از دبیب شانویه گج کفن دا نظام سوری دخواست ببه هر تاخه اشرفی و شیخ مسعود ویج میج بربا و اگر پایدهجی بخواست اب مربع الامنی جه حسکه و جدر راکه ویجی کنی جزوی دارا کرا جبر کنی واقع شر بکرا لباغوس و نظام لکدره و با خلیاک ارهابی ولا الرقم مقرتيل فلان يعني هو مربع امني كوني راكي بس ادم وسيله الوصل دنيا بري حرد كده حرد جوري اب يعني بالنتيجه
تدي غوطة وعفريني بهوتن بهاف جوهرتن مو بالهوجي بهاف بجور من كونن هر طرف كون بس هر طرف نوكن بله هر طرف سر شهباي يجي بريز عدنان أكيد يعني كامبي شهباي ام بيجن راس دور بيش كرني هاتيه كامپی شهبای نج نظام دا جهازی نظام دا هر درک اداره لی کری دور پیچه بس کامپی شهبای نه یعنی که نظام نکنه به تمامی گی دور پیچ بکه بس کانه نه یعنی مسئله ام ببین لسر بترولی جزیره قدرت که برکه یعنی اشکره وای قاطر که ای دکره و دبه و بردوامه یعنی تجاره راوستاندن تدا چه نبی اگر ناکوکی نه مخطط با جران نه برای استخباراتی سوریه و ترکیه با مجرد برای ناکوکیک نبره اداره و حکومتی سوریه دا با اداره کنه بترول سر نظام سوری قد که کنه بگریجی کنه نشینیجی چرا بردوام داره یعنی بمعنى مخطط كي غيري بمخططي هيا يعني مخطط غيري بمخططي او مناطق دبي چه بتروله چه مناطق اداره دبي وگره نظام را دبي وگره نظام را و اف شرط تركيا نظام خاصتي و اف تشتي استخبارات نبري واندا بوي توجهه داره يعني چرا بری وی در نکد او هر دمکه و هر فتراکه مشکلات چه ببه اتشاکه او مسئله یلا او لحلب دور پیش بکه او جه مربع امنی دور پیش بکه دسیرو او فک بکه او فک بکه بمعنى اف جار يعني جدياتي خوتي دو چه طرف کی جان عالی باجا و سیاست داده نه ملت داده سیویل ملت سیویل داده چا باندور کریه تا گوت يعني تو به اشرفیه را به شامسور داخوی شو باندور وان كريم انا مثالا مطاعمي الاشرفيه او للشيخ مقصود الشغل انا تقريبا دبي امي بقرن اگر بفوتو نهاري امي بقرن انا ام نكون بردوام كن جبر دار اللي تري موزتي بحفت حجري ذكري حور دار ايك اورد هنا اورد بري برد دونج مطاعم ودرارو ام بالوقت ايه لحم عجينه ايه فطائر ودرارو برد دون درد كرن انا زيادي 5 كيسو جاريجي رو برنودن هر جاريجي و 5 كيس نوجي حتى در باز به تخنو که پرال سر داده بمعنى اذا اف خودیه يعني مطعمه دارو زراره ده كان زرار كرجي هر کسی بسکنه سکنی وقت عامل ده شغلن يعني ملات ايجار ليه دقاره كونه به يعني اكيب چتوني كونه به خب مجرد اداره که و اداره نو به واگر کسک بخوازه وگر بيجن برانيا وان خلق عفريني نه دخوازن وگر اگر بخوازه يعني زحمته زحمتي خو هوجي هيا نها نفر بدست بينجي حتى چورسدي حتى خو بگيني عفرين طبعا دريكك ريك جيج مره هول دون دريكك دور حتى دفتله كونه خو بگيني عفرين فوقتي الشخص طبعا وقتی شخص یک بتنه به دور 400 دلار جد بن اما 3 4 من عائله که زیاد داد خند سوت افادی بیان آلین کومی چک محاربین هر دو محاربین دبن ارتدا محاربین جی تکلی خب کیرونه باش هاونو دبن و باش برز هناك سر داوين برس روش عفريني تشين ها روش عفريني از دبي مسلسلات يعني مسلسلات مكررا وك دار قد كرن بردوامه يعني بس تشتي مروز زيادة اللي عجب ما يدميني كاسي انا دارا دبره العفرين عمي خلكي غوطان خلكي غوطا اي دارا دبره يعني كاسي حلب العفرين هنا كاسي حمل العفرين هنا او نبرد جاكدارن يان مدنيجي وجاكدارجي دبن اشرافي اي غوطا دا اي غوطا جيجيا برتر انا دارا دبرن تشتي يعني انسان بي زيادة ديشي طبعا دور قد كرن بخو ايشاك وخلكي عفرين يعني دورك خو وك زورك خدمات كري حتى غوندي ف خديه منطقي نكون هر دورك بخو قد كش خورو هني مولا خو حواجز دقران و تعديل لي ددنجي دكن بالمقابل او نو سرباس دكن افو ياك بردوام اي دي قرتن بردوام ولو جيتشكي بيه بس بردوام او مسلسلوجي جبو بارونج بو تشتكي فديه بس فديه بدن مسلسل سي اونو در کتی میدان او وکی مسئله دوپنگ چیه مرو نزانه احصائیه که چه دکن و تعمیم بیل منطقه گشت کی خدانه خونی کبن و خدانه عجر تیدا کی تیدا یا زور احصائیه که چه دکن ام ایکه و ملکی تثبیت کل سر ونا مرو نزانه یعنی خاصتا پرانیه گنده
سبا اوراق جوان بخوزن بکا سند تملیک تا در ای گندوگی عشوایی هاتن گرتن سند تملیک در تنانه سبا دو دمک یا کارت او پروژه کو ضوی یعنی آمار و احصایی دست بکری دبی سبا دو الگندکی یا کار گنده خو بکا اوا خونی من ای که بکا ملکیاته تثبیت ملکیتنا لگندو يعني اف تشل بوش في مخططي هيا مرة نزونه واكيد تشتك لبوش هيا حتى انا دست بيكرنا ل يعني تبيش دوبين تنايا ملات فادقاريه بردوام فادقاريه بس نرحت قالك سپاس بو برز عدنان مصطفى انضم استيار او اشكاريه بارتي ادم خدك خصاص سوريا قالك سپاس لسر بشتر بونا سپاس